Ovo je jedno razmišljanje koje smo mi zajednički pripremili za ovaj sabor, koje nikako nije nametanje našeg mišljenja vama, već je smisao svega da mi, nakon svega ovog što čujemo, dođemo do jednog zajedničkog zaključka i nadam se nekih rješenja. Ako prošetamo web stranicama Health Canada i Statistics Canada, vidjet ćemo da danas preko 50% Kanađana posao stavlja ispred svoje porodice. Broj prosječnih radnih sati po nedelji je povećan u odnosu na 1990. godine, a znatno je povećan i broj ljudi koji rade preko 50 sati nedelje. Statistika kaže da ljudi danas provode dnevno oko 45 minuta manje vremena sa porodicom nego što su provodili prije 15 godina. Te da Kanađani sve manje jedu za istom trpezom. U borbi sa sve većim stresom, prioritet se stavlja na karijeru, a stvaranje porodice ili se odgađa ili se o tome uopšte ne razmišlja. Postaje jasno da se život u civilizaciji u kojoj živimo svodi na rad i na odmor od rada. Radi se nešto čisto onako da bi se platili krediti, a kad se ne radi, onda se cementiramo ispred televizora ili ispred kompjutera u nekoj od virtualnih mreža za druženje. Umoran čovjek se predaje uticaju medija i prihvata sve što mu se nudi. Čovjeku se danas nameće užurbani ritam, gdje nam je vrijeme neprijatelj, te nam je kasnije potreban odmor od tog užurbanog ritma jer nam on nije prirodan. Rad je izgubio smisao. Mnogi ljudi ni ne znaju danas koji je tačno opis njihovog zanimanja ili ga jednostavno ne vole. Zbog takvog načina života češće su bolesti, čovjek se stalno osjeća iscrpljenim, a novac koji ne potroši na besmislice troši na liječenje. I zato mora da se nađe neki odušak od tog svakodnevnog sila. Gledajući televizor, mozak postaje pasivan i radi na drugim frekvencijama nego tokom radnog vremena, te nam se to čini kao odmor od svakodnevnice. Televizor je u ovim idealnim uslovima ušetao kao gazda gotovo svaku kuću. I ovo je trenutak u kojem svaki ozbiljan i trezan čovjek treba da se zapita koliko ulogu ima televizor u njegovom životu. Čovjeku koji bezazdano shvata gledanje televizora, likovi iz serija i filmova postaju bliski ili dragi, ili neprijatelji koji ugrožavaju njegovu sreću. On prema njima osjeća pravo iskreno prijateljstvo i ljubav ili pak odvratnost ili mržnju. Zbog njih pati njihove neuspehe doživljava kao svoje, raduje se njihove sreći i ljubomoran i ljuti se. Čini se kao da su likovi iz tih serija izašli iz ekrana i žive u njegovoj kući. Obuhvaćen TV ličnostima čovjek posveti svoje dragoceno vrijeme njima, umjesto svojoj porodici i prijateljima, čime pokazuje više brige za TV likove nego za svoje najbliže s ove strane ekrana. Televizor čovjeka drži u stalnoj emocionalnoj napetosti. Ono što je čovjek u prošlim vekovima viđao nekoliko puta u životu i to slučajno, na primjer smrti ubistva, sada vidi svakog dana na TV ekranu. Programi koji se emituju postiču čovjekove najniže strasti, čak su i u najizgled moralne filmove ubačene seksualne scene. Ovdje dolazi do paradoksa da se gledalci TV filmova hrane scenama seksa, istovremeno smatrajući sebe bez ikakve bliže savjesti pristojnim ljudima. Druga injekcija zla koju čovjek dobija preko televizora je beskrajni niz ubistava i nasilja na koje se čovjek navikava. Televizija od nekih ljudi pravi sadiste koji mirno i sa tajnom naslavom gledaju scene ubistva i prolivanje krvi. Danas imamo to popularno Ultimate Fight i te neke borbe koje se gledaju i smatraju sasvim nešto normalno. Televizor je zločine učinio svakodnevicom. Neko proba da kaže da mu je odvratno i strašno da gleda scene nasilja i ubistva, smatraće ga histerikom i nervnim bolesnikom. Ovdje možemo da se zapitamo šta bi bilo kad bi recimo čovjeka iz Srbije iz 1910. godine doveli i stavili ga s nama u sobu i pustili ga pred televizor da gleda današnje filmove, šta bi taj čovjek rekao za nas. Kao primjer uspešnosti daju se junaci filmova, sportisti i glamurozne političke figure. Uzmimo primjer sporta koji je nekada služio za rekreaciju i zdravlje tela, a sportski klubovi i utakmice bili su mjesto bratskog druženja. Uništišli svaki smisao u sportu, TV ekrani od sportista prave idole kojima se deca i omladina poklanjaju. Oskudno odevene igračice modernih plesova, muzičke zvezde, učesnike reality TV emisija nije potrebno ni pomenuti. Čovjek svakodnevno bombardovan ovakvim sadržajima najprije smatra ove pojave nenormalnim i neopusnim. Zatim, nakon nekog vremena, to već nije toliko strašno za njega, dok najzad to sve ne postane dobar program koji se mora gledati svaki dan. Šta reći o generacijama koje uz to odrastaju? One su potpuno vaspitane TV programima, časopisima i ideologijama koje im se nameću u školi. Dok roditelji prezauzeti svojim karijerama ili otplatom kredita imaju minimalan ili gotovo nikakav utjecaj na vaspitanje sopstvenog djeteta. Osvrnimo se ovdje na utjecaj škole u današnje vrijeme na formiranje ličnosti mladog čovjeka.
Primarna funkcija obrazovanja je da nauči dijete šta je tačno, a šta pogrešno, šta je dobro, a šta ne. Današnje obrazovanje posmatra se isključivo kao sredstvo za sticanje materijalnih dobara. Univerziteti i koledži postali su čisti biznis, vrlo dobro reklamiran, sa preuveličavanjem značaja školskog obrazovanja u čovjekovom životu. Školsko obrazovanje svakako ima svoj vaspitni značaj, ali problem nastaje kada se diplome uzdižu na nivo idola. Uvođenjem seksualnog obrazovanja u škole, obrazovanje je postalo uklapanje djece u zla ovoga svijeta. Ta nova nauka u odnosu polova u suštini je učenje o tome kako da se uništi stid i hrišćanski moral, jer se u dečjoj duši bude uspavani nagoni i stimuliše se preuranjeno i veoma snažno interesovanje za sam pol, sa svim problemima koji iz toga proističu. Ovaj predmet danas teži da u školama zauzme mjesto pored matematike i istorije. Imamo primjer u našem Motari prošle godine u januaru je bio predložen taj novi kurikulum gdje se djeci već od 3. razreda osnovne škole počinju pričati i forsirati djecu da razmišljaju o stvarima koje čovjek tek kasnije u životu otkrije. Jedan pravoslavni svetitelj novijeg vremena, sveti Teofan Zatvornik, napisao je u jednom svom pismu: budite spremni da blagoverno razlikujete teorije od stvarnih činjenica. Teorije su lična stvar onih koji nas uče, a činjenice su zajednička svojina. Danas se upravo teorije forsiraju kao nepobitne činjenice. Neka proba samo neko da dovede u pitanje Darwinovu teoriju evolucije, smesta će biti proglašen zatucanim neprijateljem obrazovanja. I tu imamo primjer u Srbiji gospođe Ljiljane Čolić, koja je smijenjena baš u ovom slučaju. Dok se djeci stalno ponavlja da ne treba biti ograničen u pogledima na život, upravo se od njih traži da budu ograničeni i da ponavljaju samo ono što im se u školi nameće. Sveti Teofan Zatvornik veli: kakvih sve učenja nema kod nas, i u školi, i u društvu, i u literaturi. Ravnodušnom čovjeku to ništa ne znači, a onome koje nije svejedno koje će učenje slijediti, taj ne može da ne potraži rješenje i da se ne zapita šta mu je činiti. Dakle, koje je rješenje? Ono koje je dao Spasitelj, veruj i živi kako je Bog zapovedio, a ljudska objašnjenja ne slušaj, neka oni sami govore. I govor naučnika navike na glasine i modu, danas jedno, sutra drugo, no ti pazi jedino na riječ Božiju koja ostaje do veka. Ono što je Gospod zapovedio, nijedno mudrovanje ne može da zamijeni. Sve je neodložno i sve treba ispunjavati, jer će sud biti po riječi Gospodnjoj, a ne po našim umovanjima. No razvoj mladih umova paralizovan je još u djetinjstvu, besmislenim crtanim filmovima, nasiljem na TV-u i videoigricama, jeftinim komedijama, pornografijom i okultizmom u vidu raznih veštica i Harry Pottera. Današnja mlada generacija odrasta na filozofiji besmislene promjene, lišena unutrašnjeg mira i tišine duše. Ovamo ima jedan interesantan primjer što sam čuo, ne znam da li je to istina, čini mi se da vrlo lako može biti, da u Grčkoj, povodom ovih nemira, zbog ekonomske i svih drugih kriza, grčka omladina kad izađe na ulici i kad porazbije one automobile i napravi krš na ulici, onda kaže vrati se sedmi u kafić i kaže pa šta ćemo sad? Besmisao jedan jednostavno vlada, mladi ljudi ne vide cilj uopšte u tome što rade. No gdje je rješenje za ovo crnilo i silu? Prirodno je za mlade da budu vođeni višim idealima, da nađu dublji smisao života, da imaju duboku želj koja nalazi pravo zadovoljenje jedino u istinskoj veri. Savremena omladina može naći rješenje samo ako otkrije veru koja je bila toliko puta nepravilno učena u djetinjstvu. Opisi života hrišćanskih svetitelja odličan su putokaz ka pravim i smiselnim životnim vrijednostima, koji će mlade, ako im se samo dozvoli da se oslobode jarma jalovog formalizma, preporoditi i zaštititi od nasrtaja svakog zla. Svetotanjski život u crkvi, to jest korištenje blagodatnih tajni koje nam je Bog dao za opštenje s njim, otkriće mladima neslučenja razmjene, mogućnosti čovekove da se naslađuje Bogom. Duh ovoga sveta nemoćan je pred duhom svetim, koji prebiva jedino u pravoslavnoj crkvi. Pustimo svece da kažu omladini kakav život da vodi, a sve ostalo nadodaće se samo. Da bi imali neki primjer, neku referencu, kako se to kaže, o čemu se ovdje govori, ja ću pročitati jedan deo iz žitija svetog Vasilija Ostroškog, za kog verujem da je svako ovdje prisutan, ako ne bio na ostrovu, bar čuo neku priču o nekom čudu vezanom za svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, deo žitija iz tetinjih dana svetog Vasilija Ostroškog.
Sveti Vasilije rodi se u selu Mrkonjić u Popovom polju 28. decembra 1610. godine od pobožnih i blagočestivih pravoslavnih roditelja Petra Jovanovića i supruge mu Anastasije. Roditelji na krštenju dadoše detetu ime Stojan, a zatim ga naučiše strahu Božijem i svakoj dobroj mudrosti. Blaženi Stojan od detinjstva beše bistrog uma i vrlo pametan, a dušom beše sav okrenut ka Bogu vrlinom pobožnosti. Prvu školu vrline i pobožnosti Stojan izuči u svojoj kući, jer se u njegove porodici više mislilo o Bogu i duši nego o zemaljskim i prolaznim stvarima. Druga škola njegove pobožnosti beše mu post, molitva i stalno pohađanje bogosluženja u crkvi. Iako mlad, prepodobni je redovno išao na sveta crkvena bogosluženja. Stupajući na prag hrama Božijeg, on je pravio metanija i pobožno celivao najpred crkveni povod, a onda i sveti krst i svete ikone u hramu. Na svetoj liturgiji je stajao sa strahom Božijim, verom i ljubavlju, kao da stoji pred prestolom Božijim. Odlikovao se svakda smirenošću i ozbiljnošću, a također i milostivošću srca i duše. Njegova porodica beše siromašna i jedva da hleba imađeše koliko treba. No on ni ono malo hleba što je jeo nije nikada jeo sam, nego je uvek delio sa drugima. Osobito kada je kao čobarin čuvao ovce zajedno sa drugim čobarima. Njegove roditelje mu mržahu neki zli susedi, otpadnici od vere i potučenjaci, pa tu mržnju svoju okrenuše i protiv mladog Stojana zbog njegove pobožnosti i mudrosti. To bijehu prva iskušenja za mladu dušu njegovu, jer će kasnije imati da trpi još mnoga takva iskušenja. Da bi dete sklonili od neprijatelja, a ujedno želeći da se oni knjizi i pismenosti nauči, roditelji ga odvedoše u najbliži u tom kraju manastir zvani Zavat, koji beše posvećen Vavedenju presvetog Bogorodice i u kojem iguman beše Stojanov stric Serafim. Manastir beše poznat u hercegovačkom kraju i imađeše poveće bogatstvo, u manastiru beše i učenik monaha, a imađahu tamo i dosta knjiga. Ovdje se bogorazumni mladić Stojan nauči mudrosti svetog pisma i svetih otaca, a također i korisnim svetskim naukama. Eto, nek mi dao Bog molitvom na svetog Vasilija Ostroškog, da i mi bar deo njegovog žitija sledimo i oprostite ako je bilo predugo.